Harlong Chobat Mini Stadium along Arnisia Farman Ingdeng Hini Wusu Championship Surini Rankor Asia Ningkan Peman Pon. Kardom Pini Nili Alkenis KARBI ANGLONG Than Pon Jebang Puthari Sabinang Tuan Non Betang Ton Penardi Ponita West KARBI ANGLONG Hamran Constituency ke Parlo Harlong Chobat Mini Stadium along Ingdeng Hini Wusu Championship Surini Rankor Asia da Professor Kebra Chetim Pen Pangcheng Ponsi Wusu Association West KARBI ANGLONG Ahin Benchepatir Pi Ponsi Bangsa along KARBI ANGLONG Autonomous Council Ye Mongol Sing Timong Ahin Pening Puponlo Bangsa along Kachetong Dun Ali Sar Paman Pen Ye Mongol Sing Timong Hamren VDC Chairman Sarsing Phangcho ex Hamren VDC Chairman Bidasing Tiso Lapen Kethe Kiding Atum Chetong Dun Pen Bangso Kapacho along RDCP Dun Rinti Keroni Pen Sanjay Keling Loti Ki Minus KARBI ANGLONG Kita berhati, apa ni Euro Press ke Ladakh Lason Park itu competition lah mana Ladakh selection camp di Padile. Ladakh di Liga Cini ni, mana ni si Ladakh si medal खेलवा लो अलग भी कुछ Ladakh itu training football tu, football tempat tu, mana भी बाकी तक itu camp selection. Ladakh selection ke lo umar bang itu football kan aku selection untuk kita. Asalan itu kan organizer तो शुरू लो है ये लपान इंजीनियर प्रेस आलांग itu lakukan konsultasi dengan pilot lalu bela bangke dokar pilot kinian ni bangke ajuk se परिवर्तन लो ट्रांसफर kali lo kasi self defense akan bangke dokar pilot atau so pilot jat ani bang jat anggota da dulu lagana komite tu tegak lo ke suju komite ni bang ta itu tu self defense ba ani sigi lo sigi Mungkin sukan itu sama dengan kami biar lebih Istilah sebab ke miuro kita ni kalau seputar lo, asal kompetisi nak kemir ke nampu bantu na, ni mungkin extra. Istilah so hembang kina, ni mata bangke kina bobo, nak ke japa ini pun tahu cek lo, istilah so ke tutu bobo, istilah ini pada itu pilo answer sih, so kemudian tak aku filter change apa, Islam itu Welon sih, kita nak kalau walta kita jepit ko, alo te belek aku competition, lain lagi dulu, kita mau kita ni. Terus kapsul bagian itu ganti dulu. Mereka dalam canggah ni, bang alang itu dah KARBI ANGLONG penantan kesan lepusan kecepatan dalam dopi, mungkin melang tumpihin namu pen. Kadang lo alang itu jok saya dah cerap bunyi, kupin mana cerap bunyi, tekan ke ni Jepang buat jadi itu. Kalau player ke dua, jujur tinggi sih. Nah, jujur ko boleh lagi jujur ko. Akhirnya tu kan dibuat ko ni. Dibuat bin selection ni ke next ke. Tiwa kaya tum Ingdeng Krepri Langkon Festival ke Pachon. West KARBI ANGLONG Amri Constituency ke Parlo. Ulukon Chitiwa Cultural Complex along Ingdeng Krepri Langkon Festival Mesen Ben Pechon Ponlo. Labangso Festival along Larsing Mother TMT President Nibon Amsi Lapen Akaprek Atum Chetong Don. Lason si Pinana por ahod local MLA Mate Art and Cultural Rupsing Toron Lapen Jibon Chandra Konwar Atum Chetong Don si Ingdeng Krepri Langkon Festival RD Pidon si Ali Arjam Pidon Lo. Lason si Ongdung Atiwa Korte Atum Chetong Don. Lason si Langfer Constituency ke Parlo Rapathar Samgang along Tami Keching Siang Deng Langkon Festival along Dominic Yoping Maslai MSC Amrik Constituency Chetong Don si RD Pidon Lo. Umpanay pen Albinson rong piluti ki minus KARBI ANGLONG. Center Deng Kimo Apamalong Special rong amay kang ni.
Kiduk kelak fan kimesen hem ke padolong ji afan sarkar pen kerapon asai. Foloni constituency ke parlo center ahiti adung he dengkimo apamalong harokhat blok lapen langsung mi blok atum celang pet pen special rong amai kangni. Mailong foloni VDC chairman pen mai chari pon. Mailong aliaman pen kachetong dun harokhat video jil 1000 langsung mi blok video Manjuli Deka Sobina Teron pila pen ongdung atum chetong dun. Mailong kachethan pon mate la bangso mailong kangni pon alake yesi special rong amai pu amen irpon lo. Ate kiduk de ratum apan yesi ke joy pen ki mesen hem ki pi ponji apan PMAYG pu scheme paklang pontang lo. Laso teng ben kedam tang aningkan surini rekresi aningkan census and pontang lo kawida ratum apan si panong pi pon lo. Laso teng ben non PMAYG hem so nang le tang lo. Harokhat blok along pen phorok thom rat trok narkap hem so pi pon pola pen langso mi pi blok along pen trok serkep rat trok se hem so pi pon po. Lapen laso hem ki kim pangcheng ponji lake non ke bangji November achek lo pen si pangcheng pon po puta chetan pon. Lapen arong ateng pen ki kim pon lake ke patang pida prangji apan Poloni constituency MSC achor subita teron pi pen pachini pon. Lapen laan so se aman peng pen ang chetong don. News Desk report loti ke minus Karbi Anglong. Kini list ase. Kini listor mote car bhortu agot kora jabo. Itu eta priority basis kora jabo. Itu karne aji special rong amai tu pata hoise. Apnalokor jodi kiba kobo lage ase tate. Aji idu hobakhona apnalok kobo paribo. Thik ase. Kiba doubt ase apnalokor? List tu apnaloke hoy dekhise. Pani na. 380 টা ঘর ঠিক আছে 380 টা ঘর তো একেলগে তো সব একেলগে তো একেটা টাইমতে তো শেষ নহব কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিব সেই কাৰণে এটা প্ৰথম কাৰ হ'ব যাৰ যোন অলপ ঘৰৰ অৱস্থা ইমান ভাল নহয় তেওঁলোকৰটো আগতীয়াকে আমি লিষ্টটো প্ৰায়োৰিটাইজ তেনেকৈ কৰিম তেনেকৈ এটা দুটাকে এনেকৈ যোনটো লিষ্ট আছে 380 পৰা কাৰ কাৰণে বেছি প্ৰয়োজনীয় ঘৰখিনি সেইখিনি আগতে 1 2 3 কে আকৌ এই লিষ্টটো গোটেইখিনি আকৌ প্ৰায়োৰিটাইজ কৰা যাব ঠিক আছে সেইটো কাৰণে আজি ৰংমাইটো পাতা হৈছে আৰু এইটো স্পেশাল ৰংমাই বুলি কোৱা আমি তাৰ পৰা আপোনালোকৰ কিবা যদি থাকে আমাৰ ব্লকতো আহিব পাৰে আহিলে কিবা ক'ব পাৰে আছে যদি ক'ব পাৰিব আমাৰ এইটো আছে লগতে আপোনালোকৰ আগত এখন গ্ৰাম সভা পাতি পেলাই আহিব লগা দিনত আমাৰ যোনটো PMAYG কাপচা হাউচ কেইদিনমান আগত আপোনালোকৰ গাঁৱত গৈ পেলাই আমাৰ গ্রাম সেৱকসকলে সাৰ্ভে কৰিছিলে এই ঘৰটো পাবৰ কাৰণে এতিয়া চৰকাৰে সকলোকে প্ৰদান কৰিবলৈ ওলাইছে আহিব লগা দিনত নিশ্চয় অতি সোনকালে আমাৰ নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতে আপোনালোকে যাৰ যাৰ আইডি আছে কাপচা হাউচ ভেৰিফিকেশ্যন কৰা যাৰ আইডি আছে Nakan claim bombo, boy itu kita non apa, non ino tahini rata tu claim tu boy. Claim untalang untak pun masih milita ladak ini ramai long kita minang ketok tu, tapi non ini tu kosan si claim jima, harakat blok, laksumi pi blok, la tuita blok kita mel. Adis ke lapaan dolo sita laso ili tung kosong agak di sini tarpan bacaan ini ke special rong amai labang ke jasmet ke iltum PMAYG 2011 census board iltum geotech kagutang doma tadi laso geotech kuriat penon make finalization lo je komane phan ke thanai do make thanang di avelo ma lapen koma panse first priority pi ma first list second list Tasman third list na doko kothe kathema equate ke chetang te dei mati kala target bang kom chet te klasi hai jase bet so cheng bai Nantilah blok hini pen beneficiary kon se nang lela blok hini pen pu bang ke langsung pi development block bang ke 97 ke pu harakat development block bang ke 280 kala bang so hem ke maintenance pangcheng on po la bang ke prapo November bang lo
November bên trong keng. Non bang la prioritas ku dis kuri pokok masih hidup nai malah teman prangwan ko. Angke la emission tu mangke second list of people. Saya claim apa? Saya face wise claim. Kang tenon la so along nang kili long kilong dun de tumhan ko next ko kedeng chu kaprek du sulang. La prang isi geotek ku tang dong la awas plus bu hai. Ola ki om dung rong mangta cover la belum. Salah bang non government pen bang la bang sing pale prang 2011 census adi ta bang se prang kem to nai salah. Ini berita ke lansing yang tonton lo, like bom tami, LK News KARBI Anglong.